Zanima me, znaš ono, muškići kad odrastaju, kao normalno će se potući na ulici. Se ti tukla? Jesi koga prebila ovako? Ma ja nisam imala potrebu, ja se toliko lipo spremim za vanka, sredim, uredim i jednostavno dama. Ne, znači treba biti dama, nemam potrebu. Kad izađeš vanka, niko ne primijeti da si... Ne, jednostavno nema čovjek potrebu koji je u dvorani to sve izbacio i dao da vanka i radi ikakvu glupost. Uz to, znači onako nekako smo brzinski prošli srednju i osnovnu školu, ali ti si upisali fakultet, to je za odgajateljicu. Tako je, za predškolski odgoj. Povežeš, znači borkinja, znači ono, moraš biti, je li pod navodnike, moraš biti brutalna u ringu, ili ima taj smješak, je li ono kad se nabrijavaju muškarci, jer tako i sa ženama, ja sam gledao neke mečevi to, da li imaš ti tu potrebu, da li to u ženskom sportu ima? Svakako kad se uđe u ring i ta količina adrenalina jednostavno ponese i znači jednostavno nema korak nazad, baš u mom slučaju. Vrijeđanje prije ringa? Nikako vrijeđanje, to samo izbaci iz takta, bar u mom slučaju. Jesi li imala ikad tu? I laktarenje, recimo, Europsko prvenstvo u talanskom boksu u Bjelorusiji. Kad sam došla je Bjeloruskinja, tada sam se borila sa domaćinom. Čovjek toliko se puhalo, to zvijezda, ja rekao da. Jesi zavarila smija sa svojim poznatim smješkom? Naravno, mislim, zašto se laktarimo? Ja došla u Bjelorusiju, kad ću vidjeti u Bjelorusiju? Dobro to, ali zanima ono kad stavite face to face. Tako, i onda proradio ni inat. Mene ćeš. Di ćeš mene? Nećeš razbojnić. Nećeš razbojnić. Doslovno, i onda to proradi i ide ko jači, ko luđi, ko ima veću želju. I onda znači navečer odradiš meč i onda budeš dobra teta ujutro dici, jel? Najbolja, znači ti radiš dici, oni znaš kolika je to ljubav i koliko je to teto. Jel se može reći da onda imaš poremećaj osobnosti? Može, ali ja sam blizanac. Samo upali šta triba to jača. Šalice.